Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Amarsing at taga probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Bakit akon, ngem aging ga ita, pagproblema ak pailaeng ti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marsing, dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyangay, agnakam kamot nga taitan ensaw. Agasam day ta, nakulong ka iti dua nga aldaw, gapo iti panang surot-surot mo iti babae. Ibaga dalang arudan asaan da ka akayat, ipilit mo pailaang ti bagaim. Salbagkit di aday di babae? Katanyangay nga rod ti maaramidam no saan da ka akayat. Apay nanang, nalaadak ka di? Saan ka analaad? Ngam siyempre, saan mo pa'y anabiro ka, ti babae aparaken ka? Kaano akto nga ta makabiro kiti babae ang mangayat kanyak, nanang? Saan ka amaawanan itinamnama, Barok? Addan tulak ta. Damag ka nga damanan ar-arman jay anak mau. Nakadamagam? Ijay may sa tricycle driver. Kanayong nakano mailugan ti anak mau amapan agarang. Ang mga no isuntuman ti pakaisagsagmakan nan. Nagnakamat nga tan-a. Ay makaammo mat itibiyag na no saan paila nagnaka. Ay, talagan sa makaas-asawa ti anak mau. Kasano katrintan ti tawen na. Barang no makaasawa matay. Nakita mo di ar-armon ni Inso manang Marsing. Saan pa'y nga rod? Nadamag kulaang nga adar-arman na. Katno adayo nga ubing ngam iso. Kasta aya. Ay katawan problema dita. Basta kayat dyan babae. Kan saan na asurot-surutan no saan akayat dyan babae. Ada nga mindamag ko ako kwartaan di babae. Daw-dawatan na kano iti kwarta. Anya? Agpaiso nga ta day ta adamag. Ay, jakman ammo manang. Damag ko laang mat. Padasag to man ti agdamag iti anak ko. Kumusta nga iti ar-armam insaw? Sinong batan na ko, nanang? Kasta aya. No sinong batan na kan? Iam-am mo man nga rod kada kami kanitatang mo. Hawan nga agpaisuan niya. Ipasar kong tuman dito ibalay. Ay katrumbang laang anak ko. Tapno maam-am mo mimat kanitatang mo. Kan anya pa'y laang ti ar-aramidam ngay. Di mo pa'y laibagat agkasar kayon. Di na pa'y mat kaya ti makikasar, nanang. Aguray pa'y kano. Kasta aya. Alakat iam-am mo pa'y langarod kada kami Sige, nanang. Taibagak nga umay agpasar dito ibalay. Agpaiso nga ta, asinong batan dan ni Insaw. Kat isumat ti kunana. Ay, ang mga no ilusyon naman laangain. Ay para makita no maayaban na nga agpasyar dito'y balay ti ibagbaga na akaayan ayat na. Nasaya at might, no adan kaayan ayat na. Ay, ibagatakit din, tagkasardan. Iso nga rod ti ibagbagak. Kat saan ka lupay matakayat dya babae. Anya pa'y laang tiururayan dangay. Ibagatan to kadakwada. Inton addadan dito'y balay. Naimbag nga orasyo, tata, nana. Ay, kastamat ken ka balasang kaw. Naimbag nga oras mo mait, balasang kaw. Naimbag man, tanakapasyar ka. Kunang ngamin ni Inso, akayat dakka no ama-am-am mo. Ay wan, tako na nga min ni Insaw katagayan ayat kayon. Agpaiso ka day. Wan nana, sinong bata kon? Anya pa'y laang nga ron nga itiururayan yaw. Agkalay sa kayon Kwa, tata. Makauray pa'y day ta akalaysa. Ngamin, ubingak pa'y. 23 lang titawan ko. Jak pa'y nauma anak balasang. Wan ang 30 titawan ti anak may balasang ko. Iso ano kap-kap na kam ti anak may.
umanugot ka kuman, tagkalaysa kayon. Ngam, nana, nagsaritaan min day taabanag ka ni Inso. Saan ka di, Inso? Agsao kamot ngamin Saan kamot nga agtagtagari dita? Saan ka di nagtulagan ta? Asong batan ka? Ngam jakpay kayat nga agkasarta? Ha? Wen, nanang, tatang. Kastang agpaiso. Saan pa'y akayat ni Tricia ti makikasar kanyak? Aguray kanupay, taubing pay. Ikat, anya ngay ti panagkunam iji kaayan-ayat ni Inso. Napintas ka di laang manang. Ay kat napintas tatao kat nga rod. Gam kaslasaan mata seryoso. Kaslagay ay ayam lang. Nay, taapay mo't anak ko nam ti kasta. Wan tadi na pay mat kayat ti makikasar. Ubing pay kan Ay kat saan pay mo't nga taan nakasaga na amaadaan iti asawa Apay mo't ngamin aje ubing ti armen ni Inso. Ay, jakman amukan kwa na. Isumat nga ta ti kursunada na. Wen angam saan pay seryoso dagiti kakasta nga edad. Jay kumakaidadan na tapno sigurado amayaten apa ikasar. Ay katawan samet ti balasang dito'y ayan tayo nga agtawan iti 30. Pasig mga daasawa dan. Ay, wen anya. Naan Insaw, mangted ka man itinayon ti pagpalingkek. Agpalingki kayo kadi ita, nanang. Wen tawan metten karga ti ref tayaw. Mabitlan. Oh, ato iti pagpalingki yo. Ay na, agyaman anak ka. Ay, anya nga iti kayat mo asidaan tay so tigatangag. Gumatang kayo man iti kukod ti baboy, nanang. Nabayagan ajak nagsida iti kukod. Alang nga ron, tamapana kaon. Agan nanad kayo, nanang. Nagatang kumat nga ta amin na nakasapula di Jabalay. Awan mat nga tan tinalipatak. Iso nga agawi da kaon. Mabitlaan. Di matri siya ti masabat kong ada kakibkibin na alalaki. Aday ta, nakita na kaon. Na. Kinasauna ti kakibkibin na. Daychay. Ne. Imadayo matan ti lalaki. Ay, aguray ka man ta ka sa ukman. Tricia, asinaw dya kakibkibin mau? Kwan, nana. Ay, saan ka na makalibak? Saan laang ati anak ko ti kaayan ayat mo niya? Kwan, nana. Duwada, boyfriend ko. Ay, nagalas matan ti ugalim a babae. Tauray ladwa ti boyfriend mo. Sorry nana. O sige, tamapana kon. Ay, awanan ni Insaw. Lukon, lagayam dayjay a babae. Ti awanan bain a babae. Husto gayam dyan na idanon kanyak at dua kami akayan ayat na. Anya. Ay sus, sinaamon dayjay a babae. Isubli na pa'y adag iti ininted ko kan kwa na akwarta. Naa, inik-ikam iti kwarta? Huna, ta dumawat mo't nga rod. Ay langgong ka Tapay nga inikam ngay. Kat ay ayatek nga rod, nanang. Apay, asawam ayata ikam iti kwarta. Basta, isublinan tininted ko akwarta. Kat anya ngay, insubli na ti kwartam ako nam nga ininted mo. Saan, nanang? Awan ka nung kwarta na. Kan awan ka nung mati saritaan mi. Ay subli na dagiti ininted ko akwarta. Nuagsi na kami. Bay amon, day siya a babae. Kano agarem ka, kitaem tay babae, asaan nakaadaw-dawatan iti kwarta. Ibagam nga agkasar kayo pa'y nga umuna. Samo ited amin a kwartam kenkwana. Ti awanan bay na babae. Sayang lang ti kwarta kenkwana. Apay nga ta, asaan nagawid ita arabiin ni Insaw? Nadamag ko nga men nga damanen ar-armen na di takabangibang a barangay. Ay, asino man nga tanday tang ar-armen na? Damagan taman inton sumangpet. Sapay kumaa, tamanakang matanday ta a babae. Ay, laklakayanan dyan anak ta.
Ngam di na pa'y laam mo ti agpili iti nasaya at ababae. Sa dino ti nagturugam iti rabi eh. Iti ayan ti kaayan ayat ko, nanang. Anya, kayan ayat mo pa'y laeng ngam naturog kan iti balayda. Apay, dakes? Kat ijaya kon balay dangagyan. Anya, nga uray saan kayo pa'y nagkasar? Bayan yun takasar-kasar, nanang. Ay sus, saan ka man nga aramid ensaw? Kayat ko akasaaw day ta ibagbagam a babae. Sige, nanang. Ayabak dito'y balay inton bigat, takasauyo. Naimbag tapi masyar ka dito'y balay kate. Gaputa kayat kayo mat ama-am-am mo, nana. Tata. Ay, agpaiso ka day, apat paturuga mo ni Inso ijay balayaw. Wen tata. Apay, dakes ka di? Ah, Nga uray saan kayo nagkasar? Sa anak matin amabalin ama ikasar, nana. Apay ngay, saan ka mabali na may kasar? Wen takasar kami itinabalod nga asawa. Anya! Wen, nana, iso asaan mi amabalin ti agkasar kin ni Inso. Ay nainso, anya ka din tinapampanunot mo. Apay nga jay adda asawa na tinapilem. Awan pa'y umno ama sa pulam. Nasaysayatan ni Kathy, nanang. Tasaan nakalukuan. Pagkunaamat, kasanaw no makarwar tinabalod nga asawa na. Saanin ang makarwar day jay? Nadagsan ka no, ti kaso na. Ay saan ka nga sigurado asaan ang makarwar? Ang mga no makarwar kat anya pa'y ti aramidin na ken ka. Di pa'y katagyaman, tasak itan timang padakkel kadagiti anak da. Anya ti kunam? Adda anak ni Kate? Ada talong anak da, nanang. Ay nainso, jak amuken kano anya tinapampanunot mo. Ay na, siyak ti madandanagan iti aramiden ti anak talakay. saan tamat nagkurang anang bagbagakan kwa na. Hanggang natangkan mati ulo na. Ay, Sungawan maaramidan taan bakit? kayat ko aka sa unikate, asaan adumdumngag ti anak ta. Iso ama panak iti balay da kate. Anya nga iti bagam? Basta, kayat ko amaamuan, no talaga amat laeng nga ay ayaten na ti anak ta. Ang mga no nagbirok laeng mat iti pagsanggiran na, gaputa adda anak na. Nakaumay kayo mat, nana. Kayat kaama ka sa okate. May papanitian niya, nana. Pudno ka deng ay ayatem ti anak ko. Wen, nana. Napudno ti panagayat ko iti anak yo. Kasanungay no makarwar ti asawam iti pagbaludan. No makarwar man, nana, saan ko nakayat? Kanayon nakmatlaang akabilan iti saan pa'y anabalod. Saan anasaya at ti ugali ti asawak, nana. Imbag kin ni Inso, tanasingpat. Napanyo ka no kinasarita ni Kathy idi awanak, nanang? Wen tasyak ti madandanagan para ken ka anak ko. Nanang, lakaya kun. Iso abaybay anda kun iti kayat ko nga ramiden. Ay ayatan nak ni Kathy kun naklangaro din. Kasanaw no makarwar ti asawa na, katanya pa'y ti aramiden na ken ka. Nanang, no talaga agasat ko ti matay. Urayan niya ti aramide sa anak to amakalisi. Apay, saan yung akayat ni Kathy para kanyak? Ti kayat ko kumaak, tay balasang, kantay awan anak na. Uray balasang, nuluklukwan nakmatlaang. Saanan? Imbag ni Kathy, tanasingpet. Ken amunak pa'y nga asikaswain. Aging ga ita, kasladyak pa'y laang maaklon, nga da asawa tinatumpungan ti anak ko. Nga makitakmat iti anak ko ti kinaragsak, Mr. Lonely. Iso asa anak latan nga agsasao. To'y pagayam mo, Marsing. Agyaman pagayam Marsing iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, maawatan ka iti dayta ariknam. Tamay sakakit nga rod nga ina. Ngem masapul nga aklunen tayo, asaan tayo nga igem ti panunot dagiti anak tayo, karkaro no addan idadda. Tinapateg, adda tayo latta amang ipatpateg, ken mang tarabay kadakwada.
Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan na kay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amarsing at taga-probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti materiksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Musical Scoring, Dante Martinez. Kan Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.